Nongeye kubaha ikaze bakunzi ba OG-TV-show YouTube channel. Uyu ni wa mwanya mubonamo amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, haba muri muzika, fashion, trending news ndetse n'andi makuru atandukanye. Kuri uyu munsi mbafitiye inkuru nziza y'ibyishimo ku bafana ba sinema nyarwanda, aho umugabo witwa Ndimbati yagizwe umwere ku rukiko rwa Nyarugenge. Abantu benshi birabashimisha cyane. Reka tuve imuzi iby'uru rubanza ndetse n'uburyo byagenze. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwagize umwere uwihoreye Jean Bosco wamamaye muri sinema nyarwanda nka Ndimbati muri filime ya Papa Sava, rusaba ko ahita arekurwa ako kanya. Isomwa ry'urubanza ryabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 29 Nzeri 2022 ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, ari nago rwaburanishijweho ku itariki 16 Nzeri 2022. Twumvikane icyo gihe ubushinjacyaha bwasabiye uwihoreye gufungwa imyaka 25. Abantu benshi bamukunda bajya mu icuraburindi rwose, bagira agahinda gakomeye cyane, harimo n'umuryango we. Byabaye uregwa atari mu rukiko, icyakora umwunganira we Bayisabe Irene we yari yitabiriye iburanishwa. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha nta witabiriye isomwa ry'urubanza. Umucamanza yatangiye asoma uko iburanisha ry'urubanza rwa uwihoreye ryagenze. Uyu mugabo akaba yari akurikiranyweho ibyaha byo gusindisha umwana witwa Kabahizi Fridaus, yarangiza akamusambanya nk'uko twagiye tubyumva, ndetse bikamuviramo kubyarana abana babiri b'impanga. Nubwo uwihoreye adahakana kuba yararyamanye na Kabahizi, yavuze ko uwo mukobwa bahuye afite imyaka y'ubukure, ndetse mu gihe ubushinjacyaha bwagaragaje ko baryamanye akiri umwana, ibyo we ntiyabyemeraga, kuko uwihoreye yari yagaragaje urukiko ko umukobwa bahuye yavutse tariki ya 1 Mutarama 2022, bityo kuba bararyamye ku wa 2 Mutarama 2020 uyu mukobwa yari yujuje imyaka 18. Abantu benshi bagiye bavuga ko uyu mugabo yagambaniwe, ari nk'agatego bari bamuteze kugira ngo ave mu byo yari arimo abashe kujyanwa muri jail. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwagaragaza ko yavutse tariki 7 Kamena 2002 nk'uko byagaragajwe mu bimenyetso bitandukanye birimo amafishi ndetse n'ibindi bimenyetso byagiye byegeranwa, ariko abantu benshi bakagenda babishidikanyaho. Urukiko rushingiye ku kuba uwihoreye yarahuye na Kabahizi afite indangamuntu igaragaza ko yavutse mu Mutarama ku ya 1 2002, rwasanze ko nubwo hari indangamuntu igaragaza ko yavutse ku wa 7 Kamena 2002 ikwiye guhabwa agaciro, ariyo uwo umukobwa yari afite igihe bahuraga. Urukiko rwavuze ko rutanyuzwe n'ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha byagaragazaga ko uwihoreye yaryamanye na Kabahizi ku itariki 24 Ukuboza 2019 aho kuba tariki 2 Mutarama 2020 nk'uko uwihoreye we yabivugaga ariwe Ndimbati. Urukiko rwemeje ko ikirego cy'ubushinjacyaha nta shingiro gifite, ndetse rwemeza ko uwihoreye ari umwere, ndetse rutegeka ko arekurwa akimara gusomerwa urubanza. Byari ibyishimo rero ubwo abantu bose n'abanyamakuru bataga n'amakamera hasi rwose bagaseka bakishima, ukabona ko ari abantu benshi cyane bari bategereje kumva iyi nkuru ivuga ko Ndimbati ari umwere. Uyu mugabo agiye gusohoka ajye mu buzima busanzwe, muzongera mumubone mu bikorwa bitandukanye yakoraga. Abakunzi be rwose muri filime ya Papa Sava muzongera mumubone vuba bidatinze. Andi makuru turaza kuyabagezaho uko agenda yinjira muri sosiyete gake gake. Nimba ushaka kumenya amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, kora subscribe kuri OG-TV-show YouTube channel, bashe kubona amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo muri field zitandukanye zirimo muzika, fashion, trending news, sinema nyarwanda, comedy ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ciao ciao, muri kumwe na Brez.